Na tukiuma igoti-inĩ ĩrĩa kĩbĩra tũtigane na riboti ya mũndũ gwĩtwo Raphael Tuju Mũtetina Muonjoria ĩtũgũkorwo tũkĩrũmanĩra nayo mohoro-inĩ maitũ marĩa mangĩ megũkĩrũmĩrĩra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ President William Ruto nĩ atwarithĩtie na mbere icera rĩake gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza. Ũmũthĩ agĩtanywo kaunti-inĩ cia Siaya na Migori. Kaunti-inĩ ya Siaya Ruto amũkĩrĩtwo nĩ gavana wa Siaya James Orengo na nĩ arugũrĩtie tabarĩra cigana na gĩcigo-inĩ kĩa Usenge gũkũ akĩũria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa augĩte nĩ ĩhotorete kũhingia marĩa mothe yerĩire mũingĩ kaunti-inĩ ya Migori. President aratanywo gũcera itũra rĩa Sori gĩcigo-inĩ kĩa Nyatike akiendeleza agenda ya ujenzi kote. Siaya hoye! Siaya hoye! Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Tuendelee na kazi? Ati kuna watu wengine wanasema ati mimi napoteza nafasi ati kuja kuongea na raia. Ati mimi nikae ofisini. Ati niwachane kutembelea raia. Mimi nawauliza, jameni, si nyinyi ndio mmeniajiri? Si nyinyi ndio wadosi wangu? Si nyinyi ndio mmenipigia kura? Mimi nikiwaletea report, wewe ukimwandika mtu kazi, si lazima kuja kueleze mambo yako imefika wapi? Mimi nikileta report hapa iko makosa? Nikisema mambo yenu ya paya imefika hapa iko makosa? Nikiwaambia mambo yenu ya barabara imefika pale iko makosa? Niendelee kukuja nisiendelee? Niendelee kuwatembelea? Kwa hivyo wale wananipatia mawaidha ya upuzi na waambia pelekeni hiyo mawaidha mahali pengine. Mimi nitafanya kazi na wananchi. Mimi nitatembelea hao wananchi kwa sababu mimi nimeajiriwa na hao wananchi.